Passat B8 stigao je na BiH tržište na samom kraju protekle godine, a od njega u Volkswagenu zaista imaju velika očekivanja. Koliko su ta očekivanja opravdana, jasno je bilo nakon što je novi Passat B8 stigao na test u našu redakciju. Volkswagen je s prethodnom generacijom Passata B7 napravio odlične rezultate, te tako postavio idealne temelje novoj B8 da nastavi putem uspjeha. Za novi Passat B8 Volkswagen je obezbijedio crème de la crème tehnologiju kojom raspolaže u svom asortimanu, a koji je svake godine sve bogatiji. Pored vrhunske tehnologije detaljno je promijenjen vanjski i unutrašnji dizajn, ali ono što je ključno promijenjeno jeste koncepcija i filozofija ovog automobila. Po nama, oduvijek je trebala takva biti: dizajnerski privlačan, reprezentativan, sportskog duha, tehnološki napredan, funkcionalan, udoban i cjenovno dostupan. Novi Passat B8 ima potpuno novi dizajn koji nema veze sa prethodnikom, ali je zadržao passatovsku prepoznatljivost. Ipak, neko će reći da je ovo evolucija dizajna B7 modela, što apsolutno ne stoji. Za tako nešto mogu biti samo dva razloga. Prvi je da neko nije ljubitelj brenda iz vučijeg grada, a drugi je da su neka dizajnerska rješenja već vidjeli na nekom modelu iz Volkswagen grupacije, što im stvara lažnu sliku o dizajnerskoj evoluciji. Bilo kako bilo, dizajn novog Passata B8 nema ništa s prethodnikom osim genetske prepoznatljivosti. Prilikom dizajniranja novog Passata B8 korišteno je dosta hroma, tačnije hromiranih letvica. Takva ideja započela je s aktuelnim CC modelom, koji je upravo zbog toga u velikoj mjeri amerikaniziran, tačnije podsjeća na automobile koje dolaze sa američkog kontinenta. Na svu sreću, i dizajneri nisu napravili paradu kiča, već su dali potrebnu dozu luksuza kako CC modelu, tako i novom Passatu. Unutrašnjost novog Passata B8 ista je priča kao i vanjski dio. Temeljito izmijenjena, ali su zadržana Volkswagen načela, gdje je akcenat stavljen na funkcionalnost, vrhunsku preciznost završne obrade i kvalitet materijala. Centralna konzola temeljito je izmijenjena, kako dizajnerski, tako i svojim gabaritima. Možemo reći, konačno smo se riješili dubokih centralnih konzola, gdje smo imali nepotrebni prazni prostor, a koji je samo povećavao nepreglednost. Nova centralna konzola maksimalno je pomjerena prema naprijed, posebno ispred vozača, a odlikuje je zanimljivo dizajnersko rješenje ventilacionih otvora. Kroz sredinu centralne konzole proteže se jedan ventilacioni otvor, no ipak se radi o vješto zamaskiranim otvorima ventilacije. Novi Passat dobio je opciono potpuno novu digitalnu instrument tablu, a koja je prvi put predstavljena na Audi TT modelu. Tu su i novi multimedijalni sistemi koje sada pokreću jači procesori kako bi mogli odgovoriti zahtjevima novih mogućnosti. Zahvaljujući njima, novi Passat moguće je povezati sa internetom, sa svim vrstama pametnih telefona, kao i sa kućnim računarom na kojem možete dobijati neke od osnovnih informacija o automobilu, na primjer kao što je vrijeme narednog servisa. Kada govorimo o dimenzijama, teško je izbjeći suhoparne informacije u vidu brojki, no prevedeno u nekoliko rečenica, dimenzije novog Passata B8 značajno su promijenjene, što se odrazilo i na ponudu prostora u putničkoj kabini. Prostora u putničkoj kabini ima i više nego dovoljno, pa tako bez problema jedan iza drugog mogu sjediti putnici s prosječnom visinom od 180 cm. Udobnost je značajno unaprijeđena kako zbog povećanja dimenzija, tako i zbog promjene položaja sjedenja. Udobnost sjedišta ovisi o odabranom paketu opreme, a naš testni model imao je platnom presvučena sjedišta koja su imala dosta dobru bočnu potporu i udobnost. Rekli bismo solidan omjer između sportskog užitka i udobnosti. Za pokretanje novog Passata B8 zaduženo je ukupno 10 motora, 4 dizela i 6 benzinaca.
Sve ih odlikuje direktno ubrizgavanje goriva, turbopunjač, Euro 6 norme o ispušnim plinovima te smanjena potrošnja do 20%. Naš testni model pokretao je 2.0 litreni TDI motor sa 150 konjskih snaga i 340 Nm okretnog momenta koji je dostupan u rasponu od 1750 do 3000 okretaja u minuti. Upravo ovaj motor trebao bi biti najzanimljiviji našem tržištu. Radi se o dobro poznatom i provjerenom TDI motoru iz Volkswagena koji je pretrpio određene modifikacije, pa pored nešto veće snage dobio je i potpuno aluminijski blok što je smanjilo težinu motora za 40 kg, ali i ukupnu težinu automobila koja je manja za 85 kg. Smanjenje težine automobila pozitivno se odrazilo na njegove performanse, smanjena je i potrošnja goriva te emisije štetnih plinova. Motor je bio uparen sa odličnim šestostepenim DSG mjenjačem sa papučicama na volanu za promjenu stepena prijenosa. Kombinacija 2.0 litreni TDI motor i DSG mjenjač savršeno funkcionišu. Ubrzanja u D modu lagana su i tečna, dok S mod pokazuje sav potencijal motora, ali i brzo reagovanje mjenjača. Jednostavno čisti užitak u vožnji. Kome to nije dovoljno, tu je M mod, pa izmjene stepena prijenosa može vršiti po sopstvenom osjećaju. Potrošnja goriva tokom testa značajno je varirala s obzirom na hladne dane tokom testa gdje se temperatura spuštala do -14 Celzijusa, a treba uzeti u obzir da je automobil prešao nepunih 800 km kada je stigao na test. U gradskim uslovima zabilježili smo potrošnju od 5,3 do 8,5 litara na 100 km, a na otvorenoj magistralnoj cesti zabilježili smo potrošnju od 5 do 5,6 litara. Na kraju test smo završili sa ukupnim prosjekom od 6,8 litara na 100 km, što nije loše kada uzmemo u obzir uslove u kojima smo vozili. Vozne karakteristike su na visokom nivou, kao i kod svih modela koje smo isprobali na MQB platformi. Bez obzira na veličinu automobila i dizelski agregat, balans automobila je odličan. Kroz zavoje prolazi bez tendencije da preleti preko prednje ili zadnje osovine, a eventualna proširenja putanje uzrokovana su drugim faktorima kao što je poledica ili u našem slučaju loše Kleber Krispal HP2 zimske gume. Da se radi o ispodprosječnim gumama potvrdio je i ovogodišnji ADAC test guma. Odluka čelnika Volkswagena da se sa novim Passatom približe premium segmentu iz jednog ugla gledajući i nije toliko dobra jer će ugroziti Audi koji se nalazi pod kapom Volkswagena. No stvari izgledaju drugačije ako Audi i Volkswagen postavimo na mjesta na kojima se nalaze Ferrari i Maserati. Oba talijanska brenda su pod kapom Fiata i oba su u premium segmentu, s tim da je Ferrari vrhunski premium okrenut ka čistom sportskom užitku, dok je Maserati cjenovno prihvatljiviji te više orijentisan na praktičnost. Po takvoj logici možemo gledati i Volkswagenovu odluku da narodni automobil postane narodni premium. Volkswagen igra na sigurno, ne prepuštajući ništa slučaju. Koliko će uspjeti u svojim namjerama, vrijeme i tržište će pokazati, ali jake adute svakako imaju. Sve detalje sa testa novog Passata B8 možete pročitati na Carlander Automoto portalu.